Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 7-iyul biz Жалал-Абад обласы Манас шаарындағы тоқ базардамыз. Тоқ базарға жақсы нәрселер сатып алыптыр. Үндіктер, қағаздар, ташеки жөжөлөр, баларын билдирем. 3 күндүк үндүктөр 700 сомдон экен. 10 күндүк қағаздар 750 сомдон экен. Суточный кашекилер өзүбүздүн кыргыз тоқтары 70 сомдон экен. 2 айлык үндүк жөжөлөрү 1300 сомдон дейт. Денсаулыктары жакшы экен. 150 сомдон кашеки жөжөлөр 20 күндүк дейт. 1,5 айлык жөжөлөр, ичинде адлер, өзүбүздүн кара жөжөлөр да бар экен, 250 сомдон дейт. 280 сомдон дейт. 1,5 айлык 2 айлык жөжөлөр. Примерно 5 күндүк, 1 күндүк мускус өрдөк аралаш 120 сомдон дейт. 35 күндүк жөжөлөр 220 сомдон деди. İçinde brammalar dile var eкен, aralaş, karodalar aralaş. 45 günlük cöcölör 270 somdan dedi. Bunlar dile aralaş dedi. Özürüm, kaşekiler kövraqlıktır. Bunlar dile 45 günlük cöjölör. Bunlar dile 220 somdan. Galan şeykalar var eken, onun özürüm kırgız kaşeki kara toğuqtar deydi. 22 Mart'ta çıkan cöjölör eken. 400 somdan deydi. Setten açıp törüşken var deydi. Sen açıp olsun değil mi? Kara toğuqlar eken. Alt cöjölör 300 somdan eken. Meke 300 som degen cöjölör. Özümüzün damaşını toğuqtun cöjölörü deyt, 220 somdan deyt. Примерно bağları şunday oldu. Nar jakta alıp satarlarnikine tarta almadım. Nege desеңиздер, ular toğuq alıp satkan menen baya kılıp atышат, iş kılıp atышат. İşini toxtatkım kelmedi. Şunday, video jakkan bolsa like basıp koyuңуздар. Жақсы комментарий қалдырып қойыңыздар. Assalamu alaikum.